Okay. I want to take this opportunity to thank Nenche Ndatama Gombane osese umongina umoga abana bae na abana ba mwabo. Nimesema pole sana. Umoga has been a good person istole na ende has been a hard working person, lakini ende sengenjo ama kweli atabu ati enchera ya nyare kanoralire ige tu achira sengenjo amagombo na gusabire familia yae because of time igonta etengeri bageliga ete abajumbe mbale segati yaito abajumbe to korona wega asi as a county assembly mbale to gocha mocha mwens elinde mokwana manganabere just salamu tuga na kwa magombo, then we hand over a program with just governor take over again. Karibu sana. Your Excellency and now protocol of served Njenti moti ugo mwenu sio magenja bodo machozo borabu yona achira iga kurwa magomba na so musani ono ralire and more show yona arenga matanga aliboikanga no mweshimiwa musani one Paul Kombo ontenga matanga nderare na inyora ekerage turisas karonya gitari na rona jetigancha iga moe pole. Your Excellency, we want to thank you for the initiative you have taken in development this county. We were behind you. We want to support you. In there, you realize your mission in this county. Again, Donko Volia, Kenene Kabisa, no Morembe number 1, number 2 Morembe, number 3 Morembe. Governor Asiku, na the musika wasane wae, na viongozi mwachorete. Finally, abachumbe wasa dumugiranga wasane wane mwes, tokole gasia mumbia mono for your support for the county government, and we want to work with you. Finally, umuchumbe utawako musani one, you are hard working, bantu bata wakamwa yodo mugakomia, muemisio hard working na ndo support ya serikali. We want to move together, we support this government. All the best, a family Paul. Mbia embure mbenta gete unganchirega wana igoringaneri. Please, Excellency negete nkwa na ringaneri mo nara wana watata. Lakini nchini hata yangu sawe with your permission aka mwana aka murangari na arabate abakago soma Cardinal High School Cardinal ego toke ward yane onta gete go sabagavana kwa sababu wate nkorenda usi ayo mwana imo wate kwa boko mosomi elinde family omuga eche boko nyura ntagete nkoda mbaga nelia maya nya saba seni abantu babo girango na nchini atigere erongori yane ya 3000. Thank you. His Excellency na baminto tumwensi ko bakwani ngabwairire buya Marieta nkuru ko mheshimiwa Paul Okombo kuruboikana nchena achire korupole asoyo minto moga ali simwe wete twa masasi ali nyakembene ali ne woti yane no moga renge bankonya kwena na chipasari omoga no musani ono sirire ntaire omoga rankonya bugima bwane bake family omoga saba seseni abana babiyoke gabana na kuri kwa sitwa ni bata nawe momogine ekatino mugate koroko erine mambira aja kobe kiongozi mambi yae mbuya mono nyasaba seni na njira nkurunde ngori ane ya 2000 ya mono Marieta Gorko Steve Arika MMC wodi ebeno pole family na mangala mange gabana na tukwanire na rero ngori ane ya siringi chiribusato mbiya mono mheshimiwa Timothy agitanga nitiandaira ole anase family omoga ne family anyona yonse abasani n'abayiri bali mwaleta pole mbiya mole laki kwanya soko boko yo waki asanti na nimanyete ngembrango tuwere nande tigatobebwa to mugabana libaga abakwanere gusaba nabaki esengencho yayo asa Marieta nkoro kurona diongaga achira njeno mo MCO muticho omugabana ito toko mwakira mbiya mono nande mo to ibeke ya moto moteringana ki asa abana aba kakimbati gara nyumba omoga kiaraire no muntu oyo renge ere biya gose ere bobe ngwanja mole to request mugabana ito akonya abana bakore skuru mbare ngara ko ngoro kya sama ko mugabana ligere ligaki mugabana request ya rura ya nene mono ntumenye tenga nwanje tabagirango nande nwanje te omoga nkwa mwanje te mono nditu ko muga age tulisasi no twarenge nera ali nyakembene egento tokora libono ga no morembe
onye ndiye murembe urengororo kango mugana kwaki tigario murembe tutiga mangana ya mangi echisegi tokora magendero omugana na ready gukora magendero bugirango unabona mugabana kirugi tunkereme kibu county secretary ngeje bugirango nande kwate abantu bisaba nene be county gali bakuru bugirango eto ko sareke ro chaka kurchi promotion origero ya bugirango iga obakinie birogo na itu bakira rieta eremye gose erebobe. Asante sana 19 atigire pole ane ya 3000 iga liabe ntebege ntekemo request elia ruwa esabana bomoga abonta ego sabo mugaba ito His Excellency Simbarati ngabana bagabo moga torore ngakokora bali school because of your good heart nimbwa to kwegena nko babwatole utale na bugo ikabakole umongi na bumo yo kolega siese facility ya nduru na wananda gote ka suita a lot of humility onyali bagali gotoka nere abe promoted anyore promotion nkego linda konye family yae pia mona sana mpia mona erongo dineri umugabo no His Excellency Paul Simbarati chicha balenga moleno moko mugabo no ale na intura balenga moleno moko pia mona sana ne andwe erongo liane gestatu SNJ family